Kulumak lishabil esil kakwa Jesucristo ho ibaong San Mateo. Nak aksnumek li sábado, ki ekre li spen kutandre li shaman, lis Maria Magdala o lis Maria Hunchik, koep tiril bali mokleba. Tikto ki kwang hunim lahik, uch angel kakwa ki kubeta sa chusha, kinachok kwang ki mokleba, kistol kosi li pek, ut ki kokhlak sa spen, alemtsung diri lobal chanchan rakak, usak lirak kamayurat amke. Ako ay bisiw lak akalin mukleban nakeritaan. Nakesiksot akchik kuchanchan kamanake kanak. Tohuan akli angel ki obtiratin ang kilip li is kut kischere. Mexicuac, linaw nakchoke chisikpali Jesus, haliki che chirupus, ma anichikari, squaklichi chocho, kamagische, kimkesh ilomak linajej, parquish hilibag. Achukesh sa humpa tischepal re istolom, squaklichi chocho sa chankep di kamenak, utkamol pe chiru, tok Galilea, aranto sherilu, chekeretan, aksinjere. Akte elong kwangkili mukleban chichoke isiw ut ako aki sarelep chor. Koep sa anil chichepale resil re istolom. Tuhanak li Jesus ki el chiskul pale ut kische. Masa lecho. Eba an ke helok chiskat kiskalur chirok ut kislokoni. Tuhanak li Jesus kischere. Mexicuac, achukesh chischebal repliquitzin, nakshikakeb Galilea, aranto sherilku. Ratin likakwan